что, дорогие друзья, я буду читать из Евангелия от Марка, 10 главы, Gerai, brangus draugai, aš skaitysiu iš Markaus Evangelijos 10 skyriaus. с 32 стиха. Skaitysiu nuo 32 eilutės. Евангелие от Марка, 10 глава, с 32 стиха. Markaus Evangelija 10 skyrius nuo 32 eilutės. Когда они были на пути, восходя в Иерусалим, Иисус шел впереди их, а они ужасались и, следуя за Ним, были в страхе. Подозвав 12, Он опять начал им говорить о том, что будет с Ним. «Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят Его на смерть, и предадут Его язычникам, и поругаются над Ним, и будут бить Его, и оплюют Его, и убьют Его, и в третий день воскреснет». Тогда подошли к Нему сыновья Зеведеевы, Иаков и Иоанн, и сказали: «Учитель, мы желаем, чтобы Ты сделал нам то, о чем попросим». Он сказал им: «Что хотите, чтобы я сделал вам?» Они сказали Ему: «Дай нам сесть у Тебя, одному по правую сторону, а другому по левую, в славе Твоей». Но Иисус сказал им: «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я пью, и креститься крещением, которым я крещусь?» Они отвечали: «Можем». Иисус же сказал им: «Чашу, которую я пью, будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. А дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано». И, услышав 10, начали негодовать на Иакова и Иоанна. Иисус же, подозвав их, сказал им: «Вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими. Но между вами да не будет так. А кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою. И кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Jiem bekeliaujant į Jeruzalę, Jėzus ėjo priekyje, o mokiniai stebėjosi. Sekdami iš paskos jie nuogastavo. Vėl pasišaukęs 12 pradėjo jiems sakyti, kas jo laukia. Štai einame į Jeruzalę ir žmogaus sūnus bus išduotas aukštiesiems kunigams ir rašto žinovams. Jie nuteis jį mirti ir atiduos pagonims, tie tyčiosis iš jo, apspjaudys, nuplaks ir nužudys. Ir trečią dieną jis prisikels. Prie Jėzaus priėjo Zebediejaus sūnus Jokūbas ir Jonas ir kreipėsi: «Mokytojau, mes norime, kad padarytum mums viską, ko tik prašysime». Jis atsakė: «Ko norite, kad jums padaryčiau?» Jie tarė: «Leis mums sėdėti vienam tavo dešinėje, kitam kairėje, tavo šlovėje». Jėzus atsakė: «Nežinote, ko prašote. Ar galite gerti taurę, kurią aš geriu, ir būti pakrikštyti krikštu, kuriuo aš krikštijamas?» Jie sakė: «Galime». Jėzus jam tarė: «Tiesa, taurė, kurią aš geriu, jūs gersite, ir krikštu, kuriuo aš krikštijausi, jūs krikštysitės. Bet vietą savo dešinėje ar kairėje ne aš duodu, tai bus tiems, kurie paskirti». Tai išgirdę kiti 10 labai supyko ant Jokūbo ir Jono, o Jėzus pasikvietęs juos tarė: «Jūs žinote, kad tie, kurie laikomi pagonių valdovais, viešpatauja jiems, ir jų didieji juos valdo. Bet tarp jūsų taip neturi būti. Kas iš jūsų nori būti didžiausias, bus jūsų tarnas. Ir kas nori tarp jūsų būti pirmas, bus visų vergas. Juk ir žmogaus sūnus atėjo ne tam, kad jam tarnautų, bet pasitarnauti ir savo gyvybės atiduoti kaip išpirkos už daugelį». Евангелист Марк описывает ситуацию, когда Иисус направляется в Иерусалим. Evangelistas Morkus aprašo situaciją, kai Jėzus keliauja į Jeruzalę. Это его последнее путешествие. Ir tai yra paskutinė jo kelionė. До этого момента Иисус уже не один раз говорил ученикам, что там его распнут. Iki to momento Jėzus ne kartą yra minėjęs mokiniam, kad būtent ten jis bus Там nukryžiuotas. над ним будут издеваться, Ten iš jo bus pasijuokta, там в него будут плевать. ten jis bus apspjaudytas. И сейчас он рисует интересную картину. Ir dabar jis piešia įdomų paveikslą. Иисус идет в Иерусалим, Jėzus eina į Jeruzalę и он идет впереди, ir jis eina priekyje. а за ним движутся его ученики. Ir paskui jį seka jo mokiniai. Он идет в Иерусалим, чтобы умереть. Jis eina į Jeruzalę, kad galėtų И numirti. ученики, которые идут за ним, они находятся в страхе. Ir tie mokiniai, kurie seka iš paskos, jie yra baimėje. Они ужасаются, Jie pasibaisėja, потому что они понимают, nes jie supranta, что Иисуса что-то ждет.
kad Jėzaus kažkas Они laukia. понимают, что ситуация поменялась. Jie supranta, kad situacija pasikeitė. До этого момента Иисус был очень популярен. Iki to momento Jėzus buvo populiarus. Но сейчас оппозиция против Иисуса очень большая. Bet dabar opozicija prieš Jėzų yra labai stipri ir Но все-таки didelė. они идут за Ним, Bet jie vis dar seka paskui, а Иисус идет впереди o их. Jėzus eina priekyje jų. Интересно, что когда Иисус выполняет свою миссию, Įdomu tai, kad kai Jėzus vykdo savo Он misiją, идет впереди, jis eina priekyje, а ученики следуют за Ним. o mokiniai seka iš paskos. Там не была такая ситуация, Tai nebuvo tokia situacija, что у Иисуса есть миссия, kad Jėzus turi misiją и ученики должны Его толкать. ir mokiniai turėtų jį Ты pastumti. должен идти. Tu turi eiti. Нет. Ne. Иисус знает, ради чего Он пришел. Jėzus tikrai žino, dėl ko jis Он atėjo. идет, Ir jisai eina. и за Ним идут Ir ученики, paskui jį seka mokiniai. несмотря на то, что они боятся. Nepaisydami to, kad jiem yra baisu. И представляете, прямо во время этого Ir путешествия, būtent tos kelionės metu, когда эти люди уже напуганы, kada tie žmonės jau buvo išgazdinti, Иисус останавливается, Jėzus taiga sustoja и к этим напуганным людям ir šitiem išgazdintiem Он žmonėms подходит и говорит: jis prieina prie jų ir sako, мы сейчас войдем в Иерусалим, mes dabar eisim į Jeruzalę, и там меня предадут tenais mane išduos книжникам, knygininkams первосвященникам, ir visiems šventikam. они будут издеваться надо мною, Jie tyčiosis iš они manęs, будут бить меня, jie mane они nuplaks, будут плевать в меня, jie mane и apspjaudys они убьют меня. ir galiausiai jie mane nužudys. И тут такой лучик надежды. Ir čia dabar toksai vilties. Но в третий день я spindulys. воскресну. Bet trečią dieną aš prisikelsiu. Но иногда вот в третий день я воскресну, уже тяжело услышать. Bet kartais jau sunku išgirsti tą trečią dieną aš Когда тебе prisikelsiu. говорят, Kai tau sako, что тебя ждет. kas tavęs laukia. И когда Иисус говорит, что его Ir ждет. kada Jėzus kalba, kas jo laukia. Это не просто смерть. Tai ne šiaip savo mirtis. Это смерть, связанная с позором. Tai yra mirtis, kuri susijusi su gėda. Это смерть, связанная с мучением. Mirtis susijusi su kankinimais. Это смерть, связанная с издевательством. Mirtis susijusi su pasityčiojimais. И Иисус понимает, что его ждет. Ir Jėzus labai gerai supranta, kas jo Если бы laukia. с ним это случилось, Jeigu tai atsitiktų su juo, в этом не было бы никакого подвига. tame nebūtų jokio didelio iššūkio. Он пришел в Иерусалим, Jis ateitų į и Jeruzalę вдруг его схватили. ir staiga jį И suimtų. сейчас он уже находится в этой Ir ситуации. dabar jis jau yra toje И он должен situacijoje. умереть. Ir jis turi numirti. В этом нету никакого подвига. Nėra labai didelio čia iššūkio. Потому что с тобой это случилось. Nes su tavim jau tai Но atsitiko. здесь Иисус идет, зная, что с ним случится. Bet čia situacija, kai Jėzus eina, žinodamas, kas atsitiks su juo. И он знает, какие там будут у него большие Ir страдания. jis žino, kokios didelės kančios Он pas jį делает bus. это осознанно. Jis daro tai Потому sąmoningai. что его миссия умереть за грехи Nes людей. jo misija ir yra numirti už žmonės. Но он понимает, Bet jisai supranta, что за смертью, kad už tos mirties, за этим позором будет воскресение. už visos tos gėdos bus Будет prisikėlimas. великая победа. Bus didelė pergalė. И позором все не закончится. Ir viskas nepasibaigs gėda. Все закончится воскресением. Viskas pasibaigs prisikėlimu. И это дает ему силу идти Ir tai вперед. jam duoda jėgų. Потому eiti į что у него priekį, есть радостное ожидание будущего. Nes jisai žino, ko laukti. Хотя он понимает, что впереди его ждут трудности, Ir nors ir supranta, kad priekyje jo laukia но он sunkumai. знает, что за трудностями его ждет победа. Ir jis žino, kad už tų sunkumų yra pergalė. И Иисус реалист. Ir Jėzus yra realistas. Он смотрит реальности в глаза. Jisai žiūri realybėj. Он понимает, что трудности его ожидают. Jis supranta, kad jo laukia sunkumai. Но у него есть Bet надежда. tuo pat metu jis turi viltį. А надежда – это радостное ожидание O будущего. viltis tai yra džiaugsmingas lūkestis to, И он kas говорит laukia tavęs ученикам, в третий ateityje. день я Ir jis sako воскресну. mokiniam trečią dieną, aš prisikelsiu. Ученики посмотрели на него. Mokiniai pasižiūrėjo į jį. Я не знаю, стало им lегче или Aš тяжелее, nežinau, ar jiems tapo lengviau ar dar sunkiau, но они продолжают путь. bet jie toliau tęsia savo kelią. И вот Марк говорит, Ir štai Morkus sako, тогда, tuomet, представляете, Иисус говорит о страданиях, įsivaizduokite, Jėzus kalba apie kančias, Он говорит о своей миссии, jis kalba apie savo misiją, Он говорит о том, что с ним случится. kalba apie tai, kas su juo atsitiks. Он говорит о том, что первосвященники и книжники, религиозные люди, Jisai sako, kad tie žmonės, kurie yra labai religingi, kunigai ir visi knygų это те žinovai, люди, которые его распнут, tai yra tie žmonės, kurie galiausiai jį потому nukryžiuos. что религиозные люди много делают зла. Nes religingi žmonės daro labai daug И piktų Иисуса dalykų. убили религиозные Ir люди. Jėzų nužudė būtent Ne religingi žmonės. ateistai, a religioziniai Ne ateistai, bet religingi žmonės. И в этот момент Ir tą akimirką эти ученики, которые в страхе, tie mokiniai, kurie buvo baimėje, которые, с одной стороны, понимают, что какой-то кризис впереди,
kurie supranta, kad viena vertus ateityje Они, с kažkokia одной стороны, krizė, ощущают, что они находятся вне безопасности. jie jaučia, kad jie nėra saugus. Они понимают, что оппозиция против Иисуса очень большая. Jie supranta, kad opozicija yra labai stipri prieš Jėzų. И вот во время этого разговора Ir to pokalbio metu два ученика du mokiniai подходят к Иисусу. prieina prie Jėzaus Говорят, Иисус, нам надо с тобой поговорить. ir sako, Jėzau, žiūrėk, mums reikia su tavimi pasikalbėti. Иисус на одной волне, Jėzus yra vienoje bangoje, а они на другой волне. o jie yra visai kitur. Марк говорит, что это были Иаков и Иоанн. Margus rašo, kad tai buvo Jokūbas ir Jonas. Допустим, евангелист Матфей говорит, что они вообще маму послали. Evangelistas Matas sako, kad jie iš viso pasiuntė mamą. Ну, еврейская мама может решить любой вопрос. Šiaip tai žydų mama gali išspręsti bet kurį klausimą. С Иисусом она поговорит. Su Jėzumi jinai tikrai pasikalbės. И мы до конца не понимаем, кого это была инициатива. Ir mes iki galo nesuprantama, kieno tai buvo iniciatyva. Я думаю, что это все-таки была инициатива Иакова и Иоанна. Kažkodėl manau, kad tai buvo Jokūbo ir Jono А они iniciatyva. маму использовали, чтобы она поговорила с O Иисусом. mamą jie galbūt panaudojo, kad jinai galėtų pasikalbėti su Ну, как-то вот Jėzumi. так вот напрямую попросить то, что они попросили. Nes kažkaip tiesiai paprašyti tai, ko jie paprašė. А если попросить кого-то, чтобы за тебя O попросили, jeigu paprašyti kažką, kad paprašytų dėl tavęs, вроде бы ты здесь и ни при чем. atrodo, kad lyg ir tu ne prie ko čia. И вот эти два ученика или их мама подходят к Taigi tie du Иисусу mokiniai arba jų mama prieina prie Jėzaus с очень удивительным утверждением. su labai tokiu įdomiu teiginiu. Мы желаем, чтобы ты сделал нам, о чем попросим. Mes norėtume, kad tu padarytum tai, ko mes tavęs paprašysime. Классная фраза. Labai nuostabi frazė. Начинайте с этого утверждения всегда. Pradėkite visą laiką nuo šito teiginio. Когда ты идешь к своему мужу или жене, Kada eini pas savo vyrą arba начинай с žmoną, этого утверждения. pabandyk pradėti nuo tokio Ты даже не teiginio. объясняешь, что ты попросишь. Tu net nepaaiškini, ką tu Он paprašysi. говорит, мы желаем, чтобы ты сделал нам, чего мы Mes попросим. norėtume, kad tu padarytum mums tai, ko mes dabar paprašysime. Помните, когда Бог явился Соломону, Atsimenate, kada Dievas pasirodė Saliamonui, Бог сказал Соломону, Dievas jam pasakė, скажи мне, что мне для тебя дать. pasakyk man, ką aš turėčiau tau duoti. Когда ты слышишь такой вопрос, Kada tu girdi tokį klausimą, это серьезный вопрос. tai yra labai rimtas klausimas. И Соломон был перед выбором, Ir Saliamonas turėjo pasirinkimą, что попросить. ką paprašyti. Богатство, Ar paprašyti turto, славы, ar paprašyti поражение šlovės, своих врагов. ar paprašyti, kad priešų nebeliktų. Представляешь, к тебе обращается и говорит, попроси, и я тебе дам. Įsivaizduokite, jūs kreipiasi, paprašyk ir aš tau duosiu. Вот я хотел бы тебе сегодня задать вопрос. Aš norėčiau tau užduoti klausimą. Если бы сегодня тебе Бог сказал, Jeigu šiandien tau Dievas pasakytų, скажи мне, чего ты хочешь, pasakyk man, ko tu nori, что бы ты попросил у Бога? ką tu paprašytum pas Dievą. Ответь на этот вопрос честно. Atsakyk į šitą klausimą И sąžiningai. ответив на этот вопрос честно, ты поймешь, что у тебя в сердце. Ir kai tu atsakysi sąžiningai, tu suprasi, kas yra tavo širdyje. Но здесь Иисус таких услуг не предлагал. Bet čia Dievas tokių paslaugų nepasiūlė. Но Иисусу предложили такую опцию. Bet Jėzui pasiūlė tokį pasirinkimą. Сделай, что мы у тебя попросим. Padaryk tai, ką mes dabar iš tavęs paprašysime. Иисус отвечает мудро. Ir Jėzus atsako labai Он не išmintingai. говорит ни да, ни нет. Jisai nesako nei taip, nei ne. Он говорит так, что хотите, чтобы я сделал вам? Jisai klausia, ką jūs norėtumėt, kad aš jums padaryčiau. Дайте мне какую-то конкретику. Duokit man kažkokios konkrečios Что я должен informacijos. для вас сделать? Ką aš turėčiau padaryti? Это опасно говорить, я сделаю для тебя то, что ты хочешь, если ты не знаешь, что человек хочет. Tai yra pavojinga pasakyti, kad aš padarysiu tau tai, ko tu nori, jeigu tu nežinai, ko žmogus Иисус nori. говорит, дайте мне конкретный план. Ir Jėzus sako, Что вы duokite от man меня tokį konkretų хотите? planą, ko jūs norėtumėte iš manęs, Что вы хотите сейчас получить? ką jūs norite dabar gauti. И вот эти два ученика Ir štai šitie du mokiniai сказали так, pasakė taip, Иисус, Jėzau, самую малость. tik visai truputį. Ты будешь на троне, Tu tiesiog būsi sostė, а слева и справа места будут не заняты. o iš kairės ir dešinės vietos bus laisvos. Но мы знаем двоих. Bet mes žinome du žmonės. Петр? Нет, Петр нет. Он Petras, слишком, ne, Petro nėra. он слишком импульсивный. Jis per daug yra impulsyvus. Фома, он Tomas, слишком скептик. jis yra per daug skeptiškas. Но мы знаем двоих. Bet mes žinome, Ничего, du что мы asmenis, братья. nieko tokio, kad mes esame broliai. Зато мы будем хорошей командой. Bet užtat mes būsime geriau susidirbę. Ты Иисус, Tu Jėzau, я, aš, Jonas и кто еще? ir kas dar? И Иаков.
ir Jokūbas. И мы sėdim у тебя по правую и по левую Ir сторону. mes atsisėsime tau iš kairės ir iš dešinės. Я думаю, что если бы Иисус согласился, они бы начали бы спорить, а кто будет по какую сторону сидеть. Aš manau, kad jeigu Jėzus būtų sutikęs, jie Это greičiausiai первая ginčytųsi, ступенька. kas iš kurios pusės sėdės. Завоевать Nes tai yra эту tik pirmas позицию, laiptelis, užkovoti tą А потом уже poziciją, спорить, кто какое место займет по правую и по o левую po to jau сторону. galima susitarti, kas sėdės iš kairės ir iš dešinės. Потому что в той традиции сидеть по правую сторону – это более почетное Nes положение. toje kultūroje sėdėti dešinėje yra truputėlį garbingiau. И Иаков мог бы сказать, конечно же я старше. Jokūbas galėtų pasakyti, žinoma, aš nes aš esu vyresnis. А Иоанн бы сказал, а я вообще ученик, которого любит Иисус. O Jonas galėtų pasakyti, kad jis yra mylimas Jėzaus mokinys. Но ими движет одно простое желание Bet jie vedami yra labai paprasto troškimo. – занять позицию Užimti tam tikrą poziciją и сесть рядом с Иисусом. ir būti šalia Jėzaus. Вы знаете, как красиво звучит? Žinote, kaip gražiai skamba. Иисус, мы просто хотим с тобой сесть. Jėzau, mes norime tiesiog būti šalia Ты на tavęs. троне. Мы вообще, мы не за трон, но так как ты на троне, то и мы рядом. Mes kaip ir ne dėl to sosto, bet kadangi tu būsi soste, tai mes būsime По tiesiog правую и по šalia. левую сторону, чтобы быть поближе к тебе. Kairėje ir dešinėje, tik tai dėl to, kad galėtume būti arčiau tavęs. Просто хотим быть рядом. Tiesiog mes norime būti šalia. Но что ими движет? Bet kokie yra jų motyvai? Ими движет желание власти. Jų motyvai yra valdžios troškimas, Они хотят управлять. jie nori valdyti Ими движет желание престижа. ir jie turi troškimo, kad turėti prestižą И ими движет желание, чтобы им служили. ir jie turi troškimo, kad jiem tarnautų. И они даже готовы быть с Иисусом, Ir jie dėl to yra pasirengę būti su Jėzumi, чтобы занимать ту позицию, которую занимает Иисус. kad galėtų užimti tą poziciją, kurią užima Jėzus. Как вы считаете, это нормально такого просить или нет? Kaip Jūs manote, ar yra normalu tokių dalykų paprašyti? Что это говорит о людях? Ką tai sako apie žmonės? Что это говорит об учениках? Ir ką tai sako apie mokinius? Иисус имеет миссию. Jėzus turi misiją. Он говорит о страданиях. Jisai kalba apie kančias. Он говорит о том, что Он пришел для искупления многих. Jis kalba apie tai, kad jis atėjo tam, kad galėtų atpirkti Он говорит о daugelį том, что я žmonių. пришел, чтобы послужить. Jisai sako, aš atėjau tam, kad galėčiau tarnauti. А его ученики, которые O рядом jo с Ним, mokiniai, kurie yra visiškai šalia jo, думают только об одном. jie galvoja tik apie vieną. Как мне занять такую Kaip man позицию, užimti tokią poziciją, чтобы мне хорошо было? kad man būtų komfortabilu. И интересно, что Иисус здесь не осудил их за это. Ir įdomu, kad Jėzus šiandien nuteisė jų už tai, Хотя сказал, nors ir вы не pasakė, знаете, чего вы jūs просите. nežinote, ko jūs prašote. Почему? Kodėl taip yra? Потому что Он говорит, чтобы занимать такую высокую позицию, Nes jisai sako tam, jeigu norite užimti tokią aukštą вам poziciją, необходимо жить жизнью, которой я живу. jums būtina gyventi tą gyvenimą, kurį ir aš Вам gyvenu. необходимо пить чашу, которую я Jums пью, būtina gerti tą taurę, kurią aš и geriu. креститься крещением, Ir которым būtina я gauti tą крещусь. krikštą, kurį ir aš gavau. Другими словами, Иисус говорит, если вы хотите занимать высокую позицию, Tai žodžiai tariant, Jėzus sako, jeigu norite užimti aukštą poziciją, вы должны быть такими, как я. jūs turite būti tokie, kaip Быть esu рядом aš. со мною. Jūs turite būti šalia Это быть manęs. таким, как я. Tai reiškia būti tokiu kaip aš. Вы хотите пройти тот путь, который я Ar иду. jūs norite praeiti tą kelią, kurį aš einu? Вы готовы на это? Ar jūs esate tam pasirengę? Иисус же понимает, что его ждет. Jėzus puikiai Он supranta, уже kas jo ученикам laukia. объяснил. Jis jau paaiškino Они умом mokiniams. понимают, Jie savo proto taip pat но они не supranta, осознают. bet jie И nesuvokia. они говорят, Иисус, можем. Jie sako, Jėzau, Все galime. можем сделать. Viską galime padaryti. Ради этой позиции. Dėl šitos pozicijos, Чашу, которую ты пьешь, tą без taurę, проблем kurią geri, выпью. be problemų išgersime. Это для Иисуса проблема, которая будет говорить, отче, если возможно, эту чашу пронеси мимо меня. Эти готовы пить прямо сейчас. Tai Jėzui problema, kuris kalbės, Dieve, jeigu įmanoma pranešti tą taurę pro mane, bet šitie žmonės pasirenka gerti. Отец, tai jau если pat. возможно, Tėve, jeigu tik įmanoma, я не могу этого делать, мне тяжело, aš мне... negaliu to padaryti, man yra labai sunku. Я понимаю, какие это страдания. Aš suprantu, kokias tai Для yra Иисуса kančios. это вызов. Jėzui tai yra А для iššūkis. этих ребят это очень O просто. šitiem vaikinom tai yra viskas labai Всё paprasta. сделаем. Viską padarysime. Мы готовы пить. Mes esame Мы pasirengę. сделаем. Mes padarysime. Они даже не понимают, какую цену они должны платить. Jie net nesupranta, kokią kainą Но jie так turi легко sumokėti. говорят, что они эту цену заплатят. Bet jie taip lengvai pasako, kad gali sumokėti. Я tą понял в kainą. жизни одно. Ir aš gyvenime supratau Что vieną. люди, которые понимают, какую цену они будут платить, Žmonės, kurie supranta, kokią kainą reikės они sumokėti, не говорят легко об этой цене. jie nekalba lengvai apie tą kainą. А люди, которые не понимают, O tie žmonės, kurie какая nesupranta, цена этого положения, kokia iš tiesų tos padėties какая kaina, цена этой высокого статуса, kokia yra kaina to aukšto они очень statuso, легко говорят, jie labai lengvai kalba. что мы это просто сделаем. Mes tiesiog tai padarysime. Иисус посмотрел на них.
Jėzus pasižiūrėjo į Говорит, juos. ну, если вы сказали, что будете пить, будете пить. Na, jeigu jūs pasakėte, kad jūs gersite, tai jūs gersite. И тут, наверное, они эти двое обрадовались. Ir turbūt labai apsidžiaugė tiedu. Окей, ну, будем пить, зато сядем Gerai, по правую и gersime, по левую užtat сторону. atsisėsime dešiniai ir kairiai. А Иисус говорит, чашу пить будете, а сесть по правую и по левую сторону? Это уже не от меня зависит, а кому отцом Jėzus уготовано. pasakė, gerai, taurė jūs išgersite, bet ar sėdėsite kairiai dešiniai, tai žinokit, ne nuo manęs beje priklauso. Вы Tai представляете priklauso их nuo tėvo. настроение, этих ребят? двоих? Įsivaizduokite tų jaunuolių Они nuotaiką. Иисус говорит, если вы хотите иметь вот эту позицию, вы должны это сделать. Он говорит, мы сделаем. Иисус говорит, сделаете, но... Jėzus sako, jeigu norite turėti šitą poziciją, turite padaryti tai ir tai. Ir kai jie pasako, mes visą tai padarysime, tada Jėzus sako, bet Эту позицию займет тот, кому уготовано моим небесным Отцом. tą poziciją vis tiek užims tas, kuriam tai yra numatyta iš Почему mano кому Dievo tėvo. уготовано Отцом? Kodėl būtent tas, kurį paruošė pats Dievas? Потому что Отец знает, Nes tėvas žino, кто по-настоящему будет пить эту чашу. kas iš tiesų tą taurę gers. И кто больше всего будет похож на Иисуса и жить как Иисус. Ir kas bus labiausiai panašus į Jėzų ir kas gyvens taip, kaip gyveno Jėzus. И эти ученики двое стоят, Ir tie du mokiniai, jie stovi ir žiūri, а 10 наблюдают. o 10 stebi. И знаете, какая их реакция была? Žinote, kokia jų reakcija buvo? Они вознегодовали на двоих этих братьев. Jie supyko ant tų dviejų brolių. Почему? Kodėl jie supyko? Как вы думаете, почему? Kaip jūs manote, kodėl jie supyko? У них было свое представление, кто эти места должен занять. Nes jie turėjo savo įsivaizdavimą, kas turėtų 100%. atsisėsti tose vietose. Ir 100%. Это не должны были быть Иаков и Иоанн, Ir потому tikrai что tai эти neturėjo наглецы būti Jokūbas ir Jonas, nes Подговорили tie маму. žmonės, jie susitarė su savo отделились mama, от нас, atsiskyrė nuo visų, пригласили Иисуса на какой-то приватный разговор. pakvietė Jėzų į kažkokį asmeninį pokalbį. Точно не эти двое. Tikrai ne šitie du. Эти 10 между собой потом бы спорили, кто из 10. Vėliau tie 10 aiškintasi tarpusavėje, kas vis tik Но tai они iš tų 10. убеждены, кто точно недостоин. Bet jie tikrai įsitikinę, kas neverti tų vietų. Самые наглые. Nes tie, kurie patys nagliausi, Это же, это какая гордость. tai koks išdidumas, Что они творят? ką jie daro, Иерархию никто не отменял. hierarchijos dar niekas neatšaukė. Иисус первого назвал Петра. Jėzus pirmas pavadino Petrą. А сейчас эти двое, они не только от Иисуса не получили то, что хотели, O dabar tie du, jie ne tik negavo nuo Jėzaus to, ko jie norėjo, но еще и negодование 10 человек. bet dar ir užsitraukė 10 žmonių rūstybę. И здесь второй очень важный Ir принцип. čia antras labai svarbus principas. Чаще всего Dažniausiai ты негодуешь тогда, tu pyksti tuo met, когда люди делают то, что ты хочешь делать. kada žmonės daro tai, ką daryti norėtum tu pats, Но не можешь, bet tu negali. либо не осмеливаешься. Arba neišdrįsti. Но ты этого хочешь. Bet tu šito Ты nori. тоже думаешь о том, чтобы сесть по правую и по левую сторону. Tu taip pat galvoji, kad norėtum sėsti kairėje. ir Потому что dešinėje если бы pusėje. тебя это не интересовало, Nes jeigu tavęs tai nedomintų, ты сказал, хотят, пускай сидят. tu sakytum, nori tegu sėdi. Хотят креститься этим крещением, пускай крестятся, хоть перекрестятся. Nori krikštytis to krikštų, gali Хотят krikštytis пить ir эту ne po чашу, vieną хоть kartą. пускай там дольют им в эту чашу. Jeigu nori gerti iš tos taurės, Но tegu geria если ir dar тебя dasipila. что-то начинает самого вот внутри гложить, Bet jeigu tau kažkas pradeda и kirpėti может ты viduje, даже культурно, ты как бы не вмешиваешься, ir galbūt tu esi kultūringas ir labai stipriai neįsimaišai, но ты того же хочешь, bet jeigu tu nori tų pačių dalykų, ты начинаешь негодовать. tu pradedi rodyti nepasitenkinimą. Если человек ленивый, Ir jeigu žmogus yra tingus, он негодует на ленивых людей. jisai pyksta ant tų žmonių, kurie nėra Если tingus. человек гордый, Jeigu žmogus yra он išdidus, лучше всех чувствует гордых людей. jis geriau negu bet kas kitas jaučia kitus išdidžius Если žmonės. человек завистливый, Ir jeigu žmogus yra pavydus, он лучше других чувствует jis labai зависть. geriau jaučia pavydą. Он чувствует. Jis tiesiog jaučia tai. Иногда Ir kartais он не видит зависть, он себя проецирует на другого человека. Kartais jis nemato pavydo ir savo pavydo projektuoja į kitą А žmogų. иногда он реально чуткий человек, O kartais jis iš tiesų yra labai jautrus žmogus, потому что он знает, nes jisai žino, что такое зависть. kas yra pavydas. Он, может быть, определения не даст, Galbūt jis negali duoti apibrėžimo, но он знает, что это такое. bet jis labai gerai žino, kas tai yra. И в этот момент Ir tą akimirką Иисус уже подзывает всех Jėzus jau kviečia visus и начинает им говорить. ir pradeda kalbėti jiems. И вот здесь, наверное, сердце моего послания сегодня.
Ir čia turbūt mano širdies toks laiškas jums, О чем говорит Иисус? apie ką kalba Jėzus. Иисус говорит о нашей миссии на этой земле. Jėzus kalba apie mūsų misiją šitoje žemėje. А знаете, в чем заключается эта миссия? O žinote, kame yra ta misija? Эта миссия заключается в том, чтобы служить другим людям. Ta misija yra tame, kad mes galėtume tarnauti kitiems žmonėms. Мы должны думать не о позициях, Mes turėtume galvoti ne apie poziciją. мы должны думать не о славе, Mes turėtume galvoti ne apie šlovę. мы должны думать даже не о власти. Ir turėtume galvoti ne apie valdžią. Мы должны думать о том, как послужить другим людям. Mes turėtume galvoti, kaip galėtume tarnauti kitiems И žmonėms. когда мы смотрим на Иисуса, Ir kada mes žiūrime į Jėzų, который пришел для чего? kuris atėjo kam? Чтобы Ему служили. Kad jam tarnautų? Для чего пришел Иисус? Dėl ko atėjo Jėzus? Он говорит, я пришел не для того, чтобы мне служили, Jisai sako, aš atėjau ne tam, kad man а для tarnautų, того, чтобы послужить. bet tam, kad galima būtų tarnauti kitiem. И вот этот вопрос, который у меня всегда звучит. Ir šitas klausimas, kuris visą laiką Для skamba чего mano я galvoje. прихожу в церковь? Kodėl aš ateinu į bažnyčią? Для того, чтобы мне служили. Ar tam, kad man galėtų kažkas Для чего я patarnauti? иду в брак? Kodėl aš einu į Для того, santuoką? чтобы мне служили. Kad man kažkas galėtų tarnauti? Для чего я начинаю это дело? Dėl ko aš pradedu vieną ar Для kitą того, чтобы darbą? мне служили. Ar tam, kad man galėtų kažkas Иисус говорит, patarnauti? я пришел не для того, чтобы мне служили. Jėzus sako, aš atėjau ne tam, kad man tarnautų. Я пришел не для того, чтобы быть в центре. Aš atėjau ne tam, kad būti centre. Я пришел для того, чтобы послужить Aš atėjau tam, kad galėčiau tarnauti kitiem. и отдать свою жизнь для искупления многих Ir людей. kad galėčiau atiduoti savo gyvenimą, kad galėčiau atpirkti daugelį Это žmonių. самый важный урок, который мы можем выучить. Tai yra pati svarbiausia pamoka, kurią mes galėtume išmokti. Мы на этой земле как церковь. Mes šitoje žemėje esame kaip bažnyčia. Я на этой земле как человек. Aš esu šitoje žemėje kaip žmogus. Я как отец. Aš esu kaip Я tėvas. как муж. Aš esu kaip vyras. Я как человек, который, может быть, занимаюсь каким-то своим делом. Aš esu kaip žmogus, kuris užsiima savo Может darbą. быть, кто-то делает бизнес. Galbūt kažkas daro Я verslą. здесь для того, чтобы послужить. Aš esu čia tam, kad galėčiau tarnauti. Знаете, что недавно мы были в США, Žinote, kad neseniai mes buvome Junktinės Amerikos valstijose. мозг еще там, то есть спит. Ir mūsų smegenys dar yra tenai, tai reiškia truputėlį jos miega. И я попал в Global университет, это университет Ассамблеи Бога. Ir aš papuoliau į Dievo asamblėjos У universitetą. меня их есть диплом магистрский, а сейчас я попал в этот университет. Aš turiu jų magistro diplomą ir dabar aš pakliuvau į tą universitetą. Когда ты заходишь в университет, Kada tu įeini į tą universitetą, только заходишь, слева там такая статуя. kai tu įeini, tai kairėje tu matai tokią statulą. Иисус, который моет ноги своим ученикам. Jėzus, kuris plauna koją savo И mokiniams. там был один человек, который делал нам экскурсию. Ir ten buvo vienas žmogus, kuris vedė mum Он ekskursiją. говорит так, Jisai pasakė, если ты закончил это учебное заведение, jeigu tu pabaigai šitą mokymo įstaigą, но не выучил этот урок, bet neišmokai šitos pamokos, ты еще вообще ничего не понял. vadinasi, tu dar nieko nesupratai. Почему? Kodėl taip yra? Потому что смысл нашей жизни Nes mūsų gyvenimo prasme – это служить другим людям. yra tarnauti kitiems žmonėms. А сейчас давайте подумаем, как это мы практически делаем. O dabar pagalvokime, kaip mes praktiškai tai darome. Когда мы собираемся в церковь, Kada mes susirenkam bažnyčioje, реально люди, которые сюда приходят, realiai tie žmonės, kurie čia они ateina, ощущают ли, ar jie jaučia, что я здесь, kad aš esu я čia, конкретно здесь, aš konkrečiai esu чтобы čia, послужить этим людям? tam, kad galėčiau tarnauti šitiem Или я этих žmonėms. людей не замечаю? Ar aš galbūt nepastebiu tų žmonių? Или я здесь для того, чтобы мне просто с кем-то поговорить? Ar aš esu čia tik tai tam, kad galėčiau su kažkuo pasikalbėti? И для того, чтобы хорошо провести время? Ir tik tai tam, kad galėčiau gerai praleisti laiką. И эти люди, они даже мне иногда мешают, Ir tie žmonės, jie man kartais потому что netgi их trukdo, слишком много становится. nes jų pasidaro А labai много daug, людей – это мало кислорода. o daug žmonių tai yra mažai degonės. Это мало где развернуться. Yra mažai kur apsisukti. Служу ли я людям? Ar aš tarnauju žmonėm? Когда кто-то заходит, Kada kažkas когда įeina, приходит новый человек. kada ateina nauji Или žmonės. другой вопрос. Arba kitas klausimas. Когда я узнаю, что у кого-то в церкви есть какая-то нужда. Kada aš sužinau, kad bažnyčioje kažkas tai turi kažkokį poreikį. Как я воспринимаю свою жизнь? Kaip aš priimu savo Для чего я gyvenimą. здесь? Kodėl aš esu čia? Понимаю ли я, что я здесь для того, чтобы мне послужить этому Aš человеку? suprantu, kad esu čia tam, kad galėčiau tarnauti tam И может žmogui. быть, если у меня есть хлеб, разделить Ir хлеб. galbūt jeigu aš turiu duoną, galėčiau pasidalinti tą duoną. Помочь
помочь какому-то человеку, padėti kažkuriam обратить žmogui, vнимание на его нужду. atkreipti dėmesį į jo Когда я poreikį. прихожу в церковь, Kada aš ateinu į bažnyčią, где я себя вижу? kur aš save matau. В центре. Ar aš matau save И я вижу centre все вокруг и готов оценивать. ir aš matau viską aplinkui ir esu pasirengęs Ну, сегодня vertinti. прославление как-то не так. Kažkaip tai netai buvo šiandien šlovinimas. Вот нету человека, который на ударниках играет, и Духа Святого нету. Nėra to žmogaus, kuris groja Как-то они būgnais вместе ir lyg ir всегда, Дух šventosios Святой. dvasios nėra, nes jie kažkaip yra visą laiką kartu. Вот что-то за Николаем замечаю уже последние... Вот раньше. Paskutiniu metu aš pastebiu kažką ir ties Nikolajumi, nes anksčiau buvo geriau. Как-то тело больше не становится, а плоти в нем больше. Atrodo, kad kūno daugiau neatsiranda, bet kūno jame daugiau. И ты приходишь, и вот есть многие люди, они приходят для того, чтобы оценивать. Ir yra labai daug žmonių, kurie ateina tik tai tam, kad galėtų įvertinti. Мы должны оценивать. Mes turime Но какой vertinti, критерий? bet koks yra mūsų kriterijus. Вот я здесь, Aš esu čia, я в этой церкви, aš esu šitoje я с bažnyčioje, этими людьми. aš esu kartu su šitais žmonėmis, Сколько я послужил для кого-то? kiek aš tarnavau Сколько kažkam есть tai, людей, которые обижаются? kiek yra žmonių, kurie yra А меня įsiskaudinę, никто не приглашает. o manęs niekas А на меня никто nepakviečia, не обращает į внимания. mane netkreipia Это вообще dėmesio. неправильное мировоззрение. Tai yra labai neteisinga pasaulėžiūra. Если тебя не приглашают, пригласи сам. Jeigu tavęs niekas nekviečia, pakviesk tu. Открой свой дом. Atverk savo Накрой duris, свой стол. padenk savo stalą, Найди людей surask и žmonių проведи с ними время. ir praleisi su jais И ты laiką. получишь огромнейшее Ir удовольствие. tu gausi didelį Если ты malonumą. это сделаешь с желанием послужить человеку. Jeigu tu tai padarysi, norėdamas patarnauti Не потому, что žmogui, тебя заставили. ne todėl, kad tave kažkas Не потому, что privertė, надо. ne todėl, kad А потому, reikia, что вот этот человек, который находится в этом зале, для тебя огромная ценность. bet todėl, kad šitas žmogus, kuris yra čia šitoje salėje, yra tau Потому что vertybė. он ценность для Иисуса. Nes jis yra vertybė Вы Jėzaus представляете, akyse. что для того, чтобы человек был спасен, Иисус умирал. Jūs įsivaizduokite, tam, kad žmogus būtų išgelbėtas, Вот Jėzui этот reikėjo человек, numirti. Ir štai tas Который žmogus, продает тебе что-то на кассе, kuris tau parduoda у kažką, которого kasoje, проблемы. kuris turi tam tikrų И мы иногда problemų. смотрим на этого человека просто как на функцию. Kartais mes Он žiūrime į tą выполняет žmogų свою kaip į работу. funkciją, lyg tai jis išpildytų savo А за него darbą. умер Иисус. Bet už jį lygiai Он taip pat пришел, numirė чтобы Jėzus. послужить Ему. Jis atėjo tam, kad И galėtų нас Он в этот tarnauti мир jam. именно для этого отправил. Ir jis pasiuntė mūsų šitą pasaulį būtent dėl И у to. нас есть этот путь. Ir mes turime tą Это путь kelią. служения. Kelią Это tarnauti. непростой путь. Tai nėra lengvas Как и у kelias. Иисуса не был простой Kaip ir путь. Jėzus turėjo nelengvą kelią. Но это было ради других людей. Bet tai buvo padaryta dėl Это kitų не было žmonių. вокруг себя. Tai nebuvo viskas aplink save. Сколько людей, которые вокруг себя? Kiek žmonių yra, kurie viską susistato aplink save. Или вокруг их семьи? Arba aplink jų šeimą. Или есть церковь, которая вокруг нашей церкви? Arba yra bažnyčios, kurios yra aplink. То, что в mūsų городе bažnyčią. происходит, нам вообще не интересно. Tai, kas vyksta mieste, yra visai То, что происходит в neįdomu. другой церкви, вообще не интересно. Чем у них хуже, тем нам лучше. Ir tai, kas vyksta kitoje bažnyčiai, irgi neįdomu. Всё Kas pas вокруг juos нас. blogiau, tai tuo mums geriau. Вы обращаете Viskas turėtų būti внимание? aplink mus. Что мы больше всего о себе думаем. Ar jūs atkreipėte dėmesį, kad mes daugiausiai galvojame apie А что save? такое служение? Ir kas yra tarnystė? Когда ты начинаешь думать о другом. Tai yra tada, kada tu pradedi kalbėti apie Когда ты kitą. начинаешь думать, как другой себя чувствует. Kada tu pradedi galvoti, kaip kitas Это jaučiasi. совершенно другое мировоззрение. Tai yra visai kita pasaulėžiūra. Что такое эгоизм? Ir kas yra Это когда egoizmas? ты видишь себя, и тебе вообще не важно, что вокруг. Tai yra, kada tu matai save ir tau visiškai nesvarbu, kas yra aplinkui. Когда вы берете фотографию, Kada jūs imate nuotrauką, вот общая фотография, кого вы первого ищете? kai jūs turite bendrą nuotrauką, ką jūs ieškote Я вам даже больше pirmiausia. скажу. Aš jums pasakysiu dar Если на labiau. этой фотографии вы вышли хорошо, а все плохо, Jeigu jūs toje nuotraukoje atrodote gerai, o visi kiti atrodo вы говорите blogai, хорошая фотография. jūs sakote gera ta nuotrauka. А если вышли все хорошо, а вы плохо, Bet jeigu visi atrodo gerai ir jūs atrodote говорите, blogai, jūs ką sakote? эту фотографию надо удалить с Фейсбука церковного. Это плохая фотография. Šitą nuotrauką reikia pašalinti iš Facebooko. Šitą nuotrauką yra bloga. Мы все сконцентрированы на себе. Mes visi esame susikoncentravę į save. А Иисус говорит, O Jėzus sako, что кто хочет быть большим между вами, kas nori būti didesnis tarp да jūsų, будет вам слугой. te būna jūsų tarnas. Мы верим в служащее лидерство. Mes tikime į tarnaujančią lyderystę. Тот, кто больше всего делает для других. Tas, kuris daugiausiai daro kitiems Тот žmonėms. самый хороший христианин и самый хороший лидер. Можете сказать на это аминь? Tas žmogus yra geriausias krikščionis ir pats geriausias lyderis. Я могу быть пастором, Aš galiu būti но в pastoriumi, глазах Бога, bet Dievo akise, если я реально делаю это для себя, jeigu aš visą tai darau dėl это для Бога savęs, вообще не интересно. Dievui tai yra visiškai neįdomu.
Богу интересно, сколько я сделал для других людей. Dievui įdomu, kiek aš padariau dėl kitų žmonių, Сколько я за них молился, kiek aš už juos meldžiausi, переживал, kiek aš dėl jų консультировал, išgyvenau, помогал. kiek aš juos Когда я konsultavau, видел ir kiek aš jiems нужду, padėjau, я arba kai aš ответил mačiau или нет. poreikį, ar aš atsakiau, ar ne. Или когда я увидел нужду, у меня аж рука зажалась. Arba jeigu Aš aš pamačiau передернула. poreikį ir man suspaudė ranką. От этой мысли мне плохо стало. Net negero pasidarė nuo tos minties. Самый большой Didžiausia – это раб. Тот, кто является рабом для всех. tas, kas yra vergas visiems. Слуга. Tarnas, Первый pirmas, – это тот, кто служит всем. yra tas, kuris tarnauja visiems. И почему Иисус на вот этой позиции будет занимать самое первое место? Ir kodėl Jėzus štai šitoje pozicijoje užims pačią pirmą Потому что vietą? Он Бог, да. Nes jis yra Dievas, taip. Но еще есть одна причина. Bet yra ir dar viena priežastis. Потому что никто ради человечества не сделал так много, как Иисус Nes Христос. niekas dėl žmonijos nėra padaręs tiek daug, kiek padarė Потому что Jėzus. когда все погибали в грехах, Nes kai visi mirė когда nuodėmėse, все были в проклятии, kada visi buvo prakeikti, а Он находился в самом лучшем месте. o jis buvo pačioje geriausioje vietoje, Это не был шикарный дом, это было круче. tai nebuvo nuostabus У namai. него tai buvo была daug своя geriau. группа прославления. Jisai turėjo savo šlovinimo grupę. Да, она на треть стала меньше. Там один как бы недовольный ушел. Ta šlovinimo grupė trečdalis tretį sumažėjo, angelas nes nemušli. vienas nepatenkintas pasišalino ir trečdalis angelų su juo. У него даже не было просто классные там колоночки. У него была живая музыка. Ему Bet jis ангелы. turėjo ne šiaip Он был во kolonėlės, jis славе. turėjo gyvą muziką, jisai buvo visiškai šlovėje. А люди на этой земле были в проблеме. O žmonės šitoje žemėje, jie buvo problemuose. А он имел абсолютное счастье и O jis радость. turėjo visišką laimę ir džiaugsmą. Но он пришел на эту землю. Bet jis atėjo į šią žemę. И не только пришел на эту землю. Ir ne tik atėjo į šią žemę, Он был поднят на Голгофский jis buvo крест. pakeltas ant Golgotos kryžiaus. Ради кого? Dėl ko? Ради тебя и ради меня. Dėl tavęs ir dėl manęs. Поэтому он самый великий. Ne, dėl to jis yra pats nuostabiausias. Потому что он умирал за тебя и за меня. Jis yra didis, nes jisai mirė už tave ir Можете už сказать mane. на это аминь? Ar galite pasakyti, Он отдал себя. Jis atidavė Он save, жил для других. jis gyveno dėl Он kitų, делился. jis dalinosi, Он открывал свое сердце. jis atveria savo К širdį. нему Никодим ночью приходит, он открывает дверь. Pas Nikodimas, kai ateina naktį, jis atidaro duris. К нему прокаженные приходят, он к ним Kai прикасается. raupsuotieji pas jį ateina, jisai juos paliečia. Он проповедует, но потом думает о том, что люди голодные, говорит, я не хочу их голодными отпустить. Jis pamokslauja, bet po to galvoja, kad štai žmonės yra išalkę ir aš nenoriu paleisti. Он не jų думает, alkanų. о, какой я великий проповедник. Jisai negalvoja, koks nuostabus aš esu 3 дня pamokslautojas. проповедую, люди не уходят. 3 dienas pamokslauju ir žmonės nepasišalina. Ну вот это я дал сегодня. Nu nieko savo, То aš есть čia gerai он parodžiau. после этой проповеди не думает о своей проповеди. Tai reiškia, po pamokslo jisai Он negalvoja думает apie о том, что pamokslą. проповедь затянулась, а люди проголодались. Jisai galvoja, kad pamokslas buvo labai ilgas ir žmonės И išaugo. говорит ученикам, надо их как-то покормить. Ir jisai sako, mokiniam reikia dabar juos kažkaip Он говорит, ну pamaitinti. ничего нету. Он говорит, Ir sako, mes поищите. nieko neturime. Jis sako, eikite, ieškokite. Он думает о людях. Jisai galvoja apie žmonės. Он постоянно думает о Jis людях. visą laiką galvoja apie žmonės. У нас всегда есть выбор. Mes visą laiką turime pasirinkimą. В центр своей жизни поставить себя, Arba į savo gyvenimo centrą pastatyti save, своих детей. savo vaikus. Вы знаете, что наши дети, я всегда Лия говорю, Лия, очень осторожно с чужими детьми. Aš visą laiką Lijai sakau, reikia labai būti atsargiems su svetimais vaikais, Потому что для всех родителей их дети самые хорошие. nes visiems tėvam jų vaikai yra patys Самые geriausi. красивые и самые умные. Patys gražiausi ir patys Вы скажете, protingiausi. это субъективно, но для них это объективно, даже не спорьте. Galite pasakyti, kad tai subjektyvu, bet jiems tai yra objektyvu ir geriau Но nesiginčyti. сколько людей видят только своих детей? Bet kiek žmonių mato tik tai savo vaikus. Я читал однажды книгу, которая называется «Чей это ребенок». Кто-нибудь читал эту Aš книгу skaičiau или нет? vieną knygą, kuri vadinasi Kieno tai vaikas. Эту книгу написал человек, которого родители взяли и просто оставили на улице. Ta knyga parašė žmogus, kurį tėvai paėmė ir tiesiog paliko И gatvėje. мама сказала, я за тобой вернусь. Ir mama pasakė, aš sugrįšiu И он tavęs просидел там, pasiimti. по-моему, 3 дня. Ir jis sėdėjo vienoje vietoje gal 3 dienas. И мама не вернулась. Ir mama Там был nesugrįžo. какой-то фривей, какая-то дорога, он сидит, ждет маму. 3 Tam buvo дня, kažkoks tai ребенок. kelias ir tas vaikas 3 dienas laukė mamos. И по этой дороге Ir tuo keliu проезжал христианин. važiavo И он krikščionis. видит, ребенок сидит. Ir jis pamatė vaiką Потом он sėdintį. возвращается домой. Tada jis sugrįžo namo. Он видит, ребенок сидит. Jis vėl mato sėdintį vaiką. Когда он проезжал
очередной раз. Kada jis eilinį kartą Он važiavo понял, pro что šalį, ребенок не просто сидит, jisai suprato, kad vaikas sėdi ne šiaip что savo, его оставили. kad greičiausiai jis yra Этот paliktas. христианин взял этого ребенка в свой дом, Tas krikščionis paėmė tą vaiką а į savo потом namus заплатил за него, чтобы этот ребенок поехал в лагерь христианский. ir po to sumokėjo už tą vaiką, kad vaikas galėtų keliauti į А krikščionišką потом этот stovyklą. ребенок, O po to tas vaikas, когда вырос, kada užaugo стал человеком, ir tapo žmogumi, который создал самую большую воскресную школу в Америке. kuris sukūrė pačią didžiausią sekmadieninę mokyklą Сотни Amerikoje. машин 100 automobilių. по субботам Šeštadieniais выезжали в разные дворы, važiuodavo į skirtingus kiemus, и поехали в гетто, в važiavo į geto rajonus социально неблагополучные районы. ir socialiai nesėkmingus rajonus. И собирали детей и служили этим детям. Ir jie rinko vaikus ir tarnavo tiem vaikam. Почему? Kodėl jie taip darė? Потому что кто-то, проезжая, Nes kažkas pravažiuodamas думал не только о себе, galvoja ne tik tai apie save, он думал о ком-то другом. bet ir galvoja apie kažką kitą. Я верю, что мы как церковь существуем, Aš tikiu, kad mes kaip bažnyčia egzistuojame, чтобы служить другим людям. kad galėtume tarnauti kitiems žmonėms. Можете сказать на это? Ar galite pasakyti amen? Только для этого. Tik tai dėl šito. Если ты приходишь в церковь, Jeigu tu ateini į bažnyčią, ты должен думать о других людях. tu turi galvoti apie kitus žmonės. Не то, как тебе помогут, Ne tik tai, kaip tau gali kažkas padėti, а как ты кому-то bet kaip ir помогаешь. tu gali kažkam tai Если padėti. тебе помогают, Jeigu tau padeda и ты параллельно не помогаешь, ir lygiai ты grečiai tu nepadedi, питаешь свой эгоизм. tu maitini savo Ты становишься egoizmą, чудовищем. tu tampi pabaisa. Потому что если только для себя, это ужас. Nes jeigu viskas tik tai dėl savęs, tai tai yra baisu. Всегда балансируй. Тебе помогли сделать для кого-то. Visą laiką stenkis balansuoti, jeigu tau padėjo pasistengti Тебя padaryti kažką gero благословили, найди kitiems. кого Ir благословить. jeigu tave palaimino, ras kažką, ką galėtum palaiminti. Тебе кто-то дал, благословил деньгами, найди кого ты благословишь. Jeigu tave kažkas palaimino pinigais, suras skirtų, ką Сразу galėtum думай, чтобы не palaiminti. получать только. Iš karto galvo, kad negautum tik tai. Думай, чтобы отдавать. Galvo, kad atiduoti. Мы как церковь. Mes kaip bažnyčia, Мы существуем для того, чтобы люди, которые приходят сюда, mes egzistuojame tam, kad tie žmonės, kurie они не ateina чувствовали, čia, что они попали на чужой праздник, kad jie nesijaustų lyg pakliuvę į svetimą šventę. а чтобы они понимали, что на самом деле мы хотим послужить этим людям. Bet kad jie suprastų, kad mes iš tiesų norime tarnauti šitiems žmonėms. И мы как церковь в этом Ir городе mes kaip bažnyčia šitame не только для mieste того, чтобы в это воскресенье провести esame служение. čia ne tik tai tam, kad sekmadienį galėtume pravesti Знаете, tarnavimą. для чего мы здесь? Žinote, kam iš tikrųjų mes esame Для čia? того, чтобы кому-то в этом городе помочь. Tam, kad galėtume Рассказать kažkam об šitame Иисусе. mieste padėti, kad galėtume papasakoti apie Jėzų, Чтобы решить какую-то нужду. kad galėtume išspręsti kažkokį poreikį. И наше служение, оно не закончится Ir в mūsų час. tarnystė jinai nepasibaigs pirmą Оно будет valandą, продолжаться jinai tęsis каждый день, kiekvieną dieną, когда мы будем служить людям. kada mes tarnausime žmonėms. Я здесь Aš esu čia не для того, чтобы мне служили, ne tam, kad man galėtų kažkas а для patarnauti, того, чтобы послужить. bet tam, kad aš galėčiau tarnauti. Это кредо моей жизни. Tai yra mano gyvenimo kredo. Блажение давать или принимать? Daug maloningiau yra duoti, nei Что в imti, Библии написано? kas parašyta šventame rašte. А почему мы думаем, что принимать? O kodėl mes galvojame, kad priimti? А почему, когда мы берем, радости больше? O kodėl, kada mes Чем įmonėme, когда to отдаем. džiaugsmo yra daugiau, negu kada mes Но atiduodame. если ты меняешь свое мировоззрение, ты по-настоящему начинаешь служить, Bet jeigu tu keiti savo pasaulyje žiūrą, tu iš tiesų pradedi ты понимаешь, tarnauti. что в этом и есть настоящее христианство. Tu supranti, kad tame ir yra ta tikroji В этом и есть krikščionybė. настоящее счастье, Tame ir yra ta tikra laimė, когда ты отдаешь. kada tu atiduodi. А самый большой пример для нас, знаете кто? O pas didžiausias pavyzdys, Почему он на žinote троне? kas? Kodėl jis yra soste? Потому что он отдал самое дорогое для самого большого количества людей. Nes jis atidavė tai, kas yra brangiausia, didžiausiam žmonių kiekiui. Слава Иисусу Христу! Šlovė Jėzui Kristui.